Мен бір нәрсені іздеп тауып алдым. Азыр қара. Европада аял кишилерге жақшы сылық мамиле қалған еркекті джентльмен дейткен. Бізде аялыңа кичинеле мамиле қылып қойған, не дейді достарың? Қатыныңан қорықтың ғой дейді. Қатын құлу дейді тұра. Достарың масқалаганы ештесе емес, өзіңін апаң масқалайды. Şu balamı gelinim оқытып алған оқшайды бір баса. Şu bir нәрсе жетіріп қойған, бір нәрсе içirіп қойған болчу. Şu gelin келгенде өзі түс жаққан емес, бозырайып деуле. Ешбір айтпайды да, молодец, мен балам келінімменен бақытлы бол демейді да. Şu тирек бір баса мен балам оқытып алды, что-то үйге келбей қалды деуле. Бірақ мында қарап көрсем, аял кишилер, сілер ушу нәрсеге өзүңөр күнөөлүү экенсиңер. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Аял кишилер, силер ушу нерсеге өзүңөр күнөөлүү экенсиңер. Эми биз эркектер бир жылда бир жолу болсо дагы гүл беребиз аялыбызга. Кача бу туулган күндө тура, бир гүл, бир торт, бир шоколад бересиң. Ошон жөн эле рахмат алып жеп койбостон историяга киргизип коесуңар, Чык кетип сүрөткө мындай гүлдү кучактап, тортты алып, шоколадты тиштеп, анын үстүнө жазып, менин жубайым, жолдошум аябай жакшы постоянно гүл берет дейт. Өзү бир жылда бир жолу гүл берет. Сизге рахмат, спасибо, мужонок деп жазып койгон. Жөн эле киргизип койбостон подружкалардын отметке калып коет ана. Ичи күйүп өлсүн деп. Ол гүлдүн келиши нарагы вообще мазап өзүчү. Сиз мага өзү турмушка чыккандан бери эч нерсе берген эмессиз. Мен сизге чыккандан бери эч нерсе көрө элекмин деп. Алып бердим го деп. Уруш, жанжал болот, акыры келген гүл историяга киргенде биз баары дайым ушундай бактылуубуз деле. Нарагын эч ким билбейт. Подружкаларын отметке кылып коет, подружкалар алат дагы күйөөсүнө көрсөтөт. Мына карасаң сенин досуң аялына ушинтиптир. Сен качан ошентесиң? Досуң жини келип сага чалат да, эмне катыныңан коркоңуз? Ошентип эле урушуп кете беребиз. Ошого айтам, туугандар, урматтуу аялдар, эптеп эле бир нерселерди историяга киргизе бербей, чындап жашайлычы. Чындап бактылуу болойлу. Мисалы үчүн аялдарды ойногон алып барасың го. Мен ойнотуп келдим, жүрөгүм сыгылды деп, боптур деп жетелеп машинага салып бир природага алып барасың. Природан көрбейт, барып бир талдын түбүндө сүрөккө түшөт, суунун боюна сүрөккө түшөт, таштын үстүнө чыгып сүрөккө түшөт. Кайтып келатат. По-любому көзүндө телефонда. Природа жакты болсо, билбейм, көргөн жокмун дейт ана. Неге бардың деген адам жок да. Андан көрө телефонду алып коюп, чындап мына Кудай берген көзүбүз менен көрүп рахаттанып жашайлы. Рахмат. Анан мел. Бирок мындай ойлонуп карап көрдүм андан кийин. Неге аял кишилерге биз тамашалаша беребиз, биз эркектер мындайбыз, аял кишилер түшүнбөйт дей беребиз го. Бирок мындай чын алып караганда, эркектерге караганда аял кишилер акылдуу болот. Мындай алып өзүңүздөр деле мындай карап көрсөңүздөр, эркектерге караганда кыз балдар тез жетилет, Сачын төрөлгөндө эле кыз бала тезирээк сүйлөйт, тезирээк басат. Боюнда болгондо деле тезирээк туулат го. Мында 40 неделяга жетпей эле 38 неделяда туулуп коёт го. Эркектер 40 неделя туулуш керек өз бала. 42-ге өтүп кетет го эркек бала. Аны дагы түшүп келет, зорго төрөлүп, кийин баспай, сүйлөбөй жүзөт го. Макул кичинебизди эстей албашыбыз мүмкүн. Мындай 4-5 класстагы убакытты эстесеңер, 4 класстагы кыздар балдарды уруп коет го. Мушташып кетсе жеңип коет, билесиңерби? 9 класска барганда кыздар уже бойго жетип калат. Мындай башкача болуп, 11 класстын балдары менен сүйлөшө баштайт ана. Сүй темада болуп калат. Антип. Түнү 11 класстын баласы менен жолугуп, көчөдө жетелешип жүргөн убакта, ошол эле 9 класс кыздын классташы бир таякты минип алып, тыгыдык. Ойноп жүргөн болот да жаш баладай. Тыгыдык. Классташын көрүп калган болсо өлдү да. Жөн сүйлөшүп жүрөткөндө өтүп кетпейт да. Кетип аткан жеринен, айпер го мына! Ona 11 класстагы Нурбек мен таныдым. Ошончо таанып койбойт, мектепке барып общий жай үйрөт го. Мына биздин класста айпер бар го, 11 класстар менен сүйлөшүп атырдан деп. Таза бир нерсени кыйраткансың. Ал эми 11 класска барганда кыздар уже турмушка даярдана баштайт.
турмушта даyaданып, нан жапканды үйрөнүп, тамак кылганды үйрөнүп, жигит тандап, мына менен сүйлөсөм, жак, бул мен эртең бага албайт. Мына менен сүйлөсөм, ошо кичине багышы мүмкүн го, бирок анча күнү сулуу эмес деп эле тандап калат да. Ошол убакта 11-класс балдар 9-класс кыздар менен сүйлөшөт. Сүйлөшкөнүңөрдү эстейсиңерби? 9-класс кыздар менен сүйлөшкөнгөрдү эстейсиңерби? Алло деп. Кыйын боласың. Алло. Ау? Не кылтасың? Отурам. Тамак жедиңби? Деп аласың го. Жок, жей элекмин. Тамак же, ата урушуп коем деп аласың ананы. 9-класс кыздын уруша турган өзүнүн ата-энеси бар го, туурабы? 9-класс кыз бир жака чыгып атса, өзү ата-энеси турат, бирок сүйүү да. Жигитине чалып, биз кыздар менен кафеге барайын деп атабыз, барып келе берейинби? Дейт. Десе бала, ата-энеңен сурасаң, деш жок да. Кимдер барат деп аласың го? Жалаң кыздар, хорошо, эртерээк кайт деп аласың го. Өзі бір сом пұл таппайсың. Өзі көшеге атаңа сұрап шығасың, дағы біреуінің қызына ертерек қайтайын деп алақ. Естесем күлкім келе береді мен. Неге ондай өкеміз деймін да? Бірақ бірлі мен ошандай десем, барды келе ошандай екен. Женги жоқ майкаларды ки өзінше көшеде кепкаларды мұндай қылып кичине платочканы байлап, өзінше ең қиын боласың 11 класста. Қарап таң қалып. Бірақ мен өзімін жаштығым қарап көрдім. Ошо нерсени ойлап жазып атып, өзімін жаштығым қарасам, көпчүлүк эле эркектер кичинебизде өтө мыкач болот экенбиз, Азыр айта берем, ким ушул нерсени кылган болсо, күлөт башыңар керек. Мен мисалы үчүн ушундай адам элем да. Үйдө отуруп айта элем да. Азыркы балдар телефондон баш чыкпайт го, PUBG ойнойт, Free Fire, бир нерселерди PlayStation'да ойной берет го. Мен де биздин убакта андай нерсе жок болгон да. Көчөдө ойноп, ар нерселер. Жаныбарлар менен ойнойт элем менчи. Жаныбарлар мени көргөндөчү, ажалды көргөндө качат да. Мышык тутуп алган болсом, куйругун майга малып өрттөп бере турган жин элем да мен. Мышык няу деген боюнча саманканага кирип, саманкананы өрттөп берет. Ким өрттөдү десе, билбейм деп жүрө бересиң. Тоғым, мен жыландан коркпойт элем, жыландан. Жылан кармалап турган болсом, оозунан насыбай салып коет элем. Бир үчтүк насыбай салып туруп, оозумду күмчүп турсаң, жылан бечара сойлой албай калат. Томолон. Өзүмен өзү байланып калат мындан томолону. Күндө тутуп, күндө оозунан насыбай салып көрөм. Акыры жана жылан насекенге үйрөнүп алды. Мектепке кетип алсаң, дейт. Жылан? Колу жок да куйругу менен. Үйрөнүп калыптыр. Силерде ушундай нерсе барбы жокпу билбейм, бизде бар эле, биздин айылда болгондо жарганат бар го, жарганат. Ал бечара күндүзү уктайт, түнү учат го. Жарганат уктуп аткан жеринен таяк менен уруп түшүрүп, канатын кыркып, очкиге шыйпап, очкиге. Мындай тагат элем. Силер билбейт окшойсуңар, бизде чоңдар айтат эле. Жарганаттын канын очкиге шуап, мындай кылсаң кыздар жылаңач көрүнөт дечи эле. Мен жинди ошого ишенет элем да мен муну. Жөн эле бечара путу менен асылып турган таяк алып мен. Алып канатын кыркып, очкиге шуап, мындай кылсаң боп-боз болуп эч нерсе көрүнбөйт. Бул жарганат чоңой эле окшойт деп, наркы жарганат бар. Жиндиле болгон экен деп коем. Биз чозмо дейт эле. Силерде камелек дейсиңерби? Рогатка. Камелек. Чозмо. Чозуп туруп чыгып атасың го. Таранчы өлтүрөт элем ошо менен. Таранчы өлтүрүп алсам, ал башын жулуп, чозмонун башына, рогатканын башына шуап, кийинки таранчынын башына тийсин деп. Маньяк эле болгон экен деп коем да. Кумурска бар го, кара кумурска, сары кумурска бар. Кара кумурска менен сары кумурсканы мушташтырып ойнойт элем. Көчөдө кетип атып, бир кара кумурска көрүп калган болсом, опа. Алып сары кумурска издеп, тауып бир жерден экөөнү мушташтырат элем. Кара кумурсканы кыргыз дейт элем. Себеби мээнет кеч го. Мээнет кылып буудайлар бир нерселер ташып. Сары кумурсканы орус дейт элем, иштебейт го. Жөн эле чукап жүрөт. Экөөнү уруштуруп отурсаң,
қара құмырсқа жеңілейін деп жатқан болса сары құмырсқаны бұл өлтіріп қойдылар. Бұл жиып қалады. Қара құмырсқаны алып чемпион деп қайрап апарып үйіне тастап қойсын. Бешара менет қылып будай ташып жатқан жерден нарап алып тікш қайран көтеріліп жүре берді да. Мұят болса да оқашы мүмкін, бірақ айтып қоярын. Иттер көшеде жүре береді да, көп болып. Қолтықты ашып жүріп, құшақты ашып қойған иттер бар ғой. Жүз айта албайтам да. Өзін сүйген абдан қатты құшақты алады ғой. Құшақты ашып тұрған жерін ортасына таяқ менен хида! Шындай жинді болған мен. Ең назик жер білесіңер ал жер, ит бешара, марақ барып мені қарап. Тілі жоқ та. Тілі болса сөгінсе керек. Жаман қачы болған екен деп қоям, қой бағам да. Құйрығы чоң қошқарлар атам да, бұлқылдап баса. Ошоларды сәкіріп тұрып мин олады. Құйрығы чоң қошқарға минеш сон да, минсең. Құйрығы чоң да. Дым опар көтеріп береді. Құйрығы жерге тин деп барып тұрып көтереді дағананан жойдан. Чоң да. Көтеріп беретілер. Азыр ошондай чоң құйрықтарды Инстаграмдан көріп табыз десең. Анада аялыңан бекітіп көресің, Инстаграмдан нені көп көрсең, ошол лентаға шығып қалар еді. Аялым телефон алып, шындай қыздарды көресіз бе? Сыр бербестен, мен емес дейсің. Сенің телефоның ғой, қандай сен көрбейсің? Қалыбек көреді дейсің. Сен телефонында Қалыбек неге көрсін десе. Просто Қалыбек өзінің аялынан қорқыды да. Шоға менікінен көреді деп қоясың. Ептеп шылт айта бересің да. Ошаға азыр ойланып көйем да. Егерде ошол жануарлар туағым, Құдай өзі кешірсін. Çoğulup келіп бір тил кирип сотқа арыз жаса тұрған болса, бір 4500 жылға қамалып кетсең керек меніңше. Алардықы еш нәрсе емес. Мен ешекті айта элекмин аны. Ешек себебінен жазбасын да. Же ақтан албайсың, же айта албайсың. Сен қылдың ғой? Атаңа барып милицияға түсіп қалдың. Не қылдың? Ешек жазып кетті деп айта албайсың. Ошақ ойланып қойым, қарайат болғанмын. Құдай өзі кешірсін. Жаштығымызда бір шоқ болды, ошондай нәрселер қылған екенбіз. Азыр эми бирок мындай карап көрсөңөр, ал кой мейли жаныбар. Азыр туугандар ушундай адамдар болот, адамдардын жанын орутуп коёт. Адамдардын көңүлүн орутуп коёбуз. Адамдарга көп зыян кылып коёбуз. Жакшы иш эмес. Биз кыргыздар туугандар мусулман калкпыз, туурабы? Мусулман калкпыз. Бирок жашообуз мусулманча болбой калды. Өлгөндө эле мусулман кылып көмүп коебуз, ата калган Европа болуп кетти. Ошого айтайын, мусулманча жашайлы. Бири-бирибизди сыйлайлы.